Tames film abel video share pain ko was Mwet la Mwet lili kulo ke aslo wasan nga pangi sekretara kuya yang na gustiye ke Ines ngayon taking Tresco last finen Kent Washington State Clement Frank Des Moines Washington State pe Edingisena Des Moines Nangars Ontario California Gede fasta med klinper. Pain ko ska wa ko so yun na like ya share ya. Tin mo sa suos. Okay. Kay ngalo po siya kay me pa wash audio. Ay gede dawa pro you guys the kayo digging Tresco. Let me say the announcement. Sorry, just the announcement. Na ngay tako na kimande kinakonan na shukiran sa kunin text ko na katfast na med kat kaya sumagi price na shukya. Okay, galing siya pain ko was kulo ke aslo san kayo pain ko was ilos sama we got the viewers slash an kayo digging Tresco lemon frag at the sena pain ko was kayo kulo ke aslo san kidam der ke program ba sa mitigit fast na betan ina bel na kayo ay bel na fast na ke cleanse up lang ka dapat sikat in as way of place given siak na trilas pat first mo ngay siak price ng tayo al tingin Tresco me tingin ko ng gasket ke price ng tingin Tresco Lomala tamal sirle ngan wi kom IFM with we are hin kalange tingin siya na Mr. Frank in lekin na kaksakin gat kigada ko la kadinak fresh kuno kon flight singe anakimak kalamya katani wedo ple siya ke ka asha fagat fast na met Kachigit de basta ye dom kat flat lash in akalemil ban kaksak lash na sum kuloke mo lash kat mo chun balancing la me fakya kineng yenga tagay naksang yekat tagay naktafal yekat tagay fungul kat fungut na sum ke sipen la fungi kalas na sum la ko manaki wa ashurum e wangen ka saya kain ora organic la inakuluk yung matlalal fung ilom. Kulo malap na siyum kat papa ki ko makum sinasish matlalal fung ilom na kewa. Katin tu ko kela. When kulo siya fon ng dum da kadar na fela. In kan katang la kelyak, katang la mise. And nikiya yoros kalalal fung isinge. Na siyepel. When na dum evoloko. In ace matlalal fungi. Elosin kain. Ekle na kisiya manos hasya. In suwat na yurum kita kalau. Palang kipel singe akayekat kadin chenget taliki kama gospel makalemye kama wosa selum usi poeng na sishke usi me fake ka na sishke kaslum ta oye makatlashka kin ke kaslum in kan kiesta be matanin sies we met na kayo matakan we katyan los mashak penam dain alolola
kat siya ko nga sumo kat papa nanak na sakay kat esi kolom nakifakit klasya in moklin siyan matlalal fungi elos na kayo masak pa na siuk kin geniklom kat siyak sumben punak na skashikat kat itala traffic lan internet kafufo in nanak munas awiye masamsam benata siya kasloma in kan laska kinyak in basalam tanin siyan matlasya kayo paing masyak klas katlalal fungi ang sesu lak me fa wikat ang ngon luminas fin makatash kaya ekal luminas fe kin wan na tum Jesus Christ katlalal fungi ken amen right lamalap ay flonat pela na siwos fakos kete fa na kin nan lamalap Tegen för det ash with that you mitki vad är det då till Levin Frank tingin sana. right lamalap masi mga kaya kalemia pa pay na payla katfin mata lipsha kali mama sipsipiak pin yeneng ngake ke interneta efungul kat ngakaksigin gat la oyesi makatash kenge kadineta inda kain sokol ki kasla in gaskat nga konak piengela en cien makatalam ta liye pel na kiwa kinusa ngayon New York ash Fototole lalos ke funeral homes nge. Mga ta kayo nakalim yun na sisla. Kata mama sinsin kinyak nge kadin kain karangin social distancing si shiki kayas kadin te. Oro oye makadaptat yang lagi maing. Mga ta kain may act na nakikat. Kat nanakla sala na frodi pekinan kayan. Kasi siya mapatat yang lagi maing kayawa. At kat siya tuwi influence siya kikasalan katin dising katyak. Ngamo pange mamayok manin na nakla kagibel singe lamala. Trösko, kumkulang, humi pay nga matali news to shop to kay sisnibit to ko mga nakimasikya ngayon pa alle back mata din pa ngay Victoria 1002 na week nga 1000 na alikos ko 1000 yama ngayon namba sa matukan New York na back mata kisikya ka nga no king ako mo siya naging chat na ko in na no kuten yang so nige na pels mo connect ya unwayan mas ngayon nakatsakan mo yun sabay tashi buya todo na pangam dalo mo yun sa kain ask the shit kaya si tasak skandalin mo to mga ngaliyak face post ke Facebook ngayon kung kain lose weeks in this sum na yun bigyan ako mi se molwan na wen na guiding na evident influence ang kaya ka mapatash kaya na may nga rin dahil sila ng fire na isla look at that thing uchat peluwasan aglin kum ramo na ba ram ikaw na simple rush mo dahil na kwento ko ikakyangan ay Tamil Lines paing kum pinen Chesapeake Virginia na gimbal kayo gula pa yung to ikakyangan bijakin and ngamo was Seattle bijakin and nga na weapon ako din now without further ado ngayon rin announcement no sumnio Levin Frank na dating isena lagi may taxi yung masyosan na announcement mo actual di isena Levin Frank Klamalap tamlet serle Pinegom digi Triskel Pinegom was nagay maashin kari analo sekali mitarian ko favran gi uyak tolu male inak fashe Google aske plan belsime belen tustigat na fava shana na wanan gat kakselin gat la mekaska sa lela lala shek na fash kadin ga inak fashi gasten gat gibel lela na seshinge na wanan pangan marsh yu ko ngawan na faklan mit we are king ebe mit kargan mugi ku yain kain akyokye fagli ga bai click like or share ye in matagan na yurukum na kayo mo ingon in we porong labagi kasan kat kamayo porong labagi kasan kat through friends na bangan ma wona si kungudan kay na fashige belgi na kyokye machamjam klama lab nga kulangan we ko uske machamjam la zero and we lutut ke na nakke molgun klonching gat
Okay, Lord Frank Gulo. Gulo ke sa mi kesta singan. Na agin pero na subdig ni sena. Betli ko kumin kaslan agulin be Rob Gulo. Ikaw na assume Gulo ke Ashkelon or the Pastor Herbert. Ikaw na assume tinen Killeen, Texas. Paingum na Tor Lango. Ikaw ba na assume kaksugin God in Wigo Bege Ashkelon. Gulo ke tagalusan kayo. Na ngayon pala na subdigi sila na ke announcement na ki plan casting golo tingin sila Launching ke pela launching ke Moulyak na kayawa launching ke Ramadan Jesus Christ sa sili God itang kayawa lagi masu pesima shamanya ke nengingong God fin de God lalal fung Ramadan lalin sili God nakatalalal fung kaya salvation sa mga days sila pangan lalal fung ilaga announcement ke kunokan lasha Facebook page tao yak Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Dari. Thursday tao yak sila Minister Emerson ilbasa sa nagkayan finjak mo ilan sulbashkat ke week to koan inconsistent na namit na kayo asaya niya. Laman lapangan marshir ko welcome with na kayo. gulo ke may vaccine ang ginavas na mit ginavas na unso ko pa tuloy na suprema tuloy na choice suprema ke how much end yeah na akishil gidan long mit ki gidan dawa program ba asana na ke unso ko kan masil itinatan share yeah Ada chukiaman share yeah Mali mer a winning pa title again and nangan song noon the chukia recommend the long I'm sure Leonan din nakasla. okay sisa ko Waling ba siya? Walen Okay, kal dagat sumakat tigre nawala ko. Talala klug ke ipsingan kluga malok ngadang na mo okay mag ke senre mag senre pa at check yun senre. Pasok ta tibasta na med lida basta medan in fact kulang wala ang subdeg interest ko lamang freng tigli sena ke analat kasalusan kayo wa Kita first na met na ke we see Alu In Ekuh online la sa tak fresh akadegi ga silen na na goes fiye ngan Monday nga fresh akadegi silen Dijam gun max up tas ko man gos sige ko sa na si vesi kana na ko si vena lo si ba matayan o na kalyat lan lemta pusela Limit fagin ito get Tuesday an, fresh yak din get Tuesday an. Ram gunurek masap tayo pos na yan. Nangasya vlog your room, sa room sa palmega siyan, pos sigalun niya sigalikos na si Fesingan, kasya min maxingan pa, make it take a long lang a fin siya. Kasi gusto ba grace and hope.
Natin ito sila leta ko sa amin bukla Thessalonica, pa may kisya ke Christ et a Moulyak. Na frege an ke Corinthian yaklan lemkat, tingin sa lakfashe, ngayon ito ka set ang lakfashe, si Sifac set na mo Jesus Christ, pasi Corinthian because was lamang mo ali ko siya. Na set tingin na lang faculty yon taking interest ko me. Faculty ngayon, minmaxis ang si Sifac sa gasang minmaxis ba Moulyak ke Christ. Moulyak ke Christ. Nakita na gemante yan. Mante, si Sifac ke mante yan yung katinsi ke loeng na ke notes na. Sifac ke mante yan ta mo matayan o kanay kalyagat apise. Nakakisham kun bukslan mark ko gazat mo Mac. Ay som las ko katkalam ke las gospel akush siya ba medo luo mark na tolu baluk. Nangay ke buktolungan kumindi siyang ona den is Sham si fan na kay siya Mwet ibang Mac soon fall na ke onayangal del Mwet pakasila siya ilan mauye na meto meto soon yok na sin community of Jewish believers ka Mwet Jew na Luke il Gentile se il doctor se finan il Mwet Greek ko finan Greece and assume lalan alle descriptive alle nawiyak le il sum il ni example il maganda sum ona liquid percent doctor se na buksal Mac ko nila ito foto to medicine gospel akos kan isa na jam din metal Mac na du matui nga so sa John na buklal metal isa buklal Mac il foto to posta skill gospel kaya na ona natin fire ko si na ke metal Luke ona outline sinabangan na ko nila metal sumon dictionary na ikoya yok ni mamatil sa buska. Na ilating nga metal tax collectors with Jews. Na rin siyum kung really buklal metal and may kum riti na nakin met po siya. Riti na nakin met or liya oil and with Jew and with Israel and gawin mo luxury na kalim le mea kalmeyan siyum lal metal na Luke, ano yung nga nga, ilsum oya na pungen met Greek mao el nawala alde diction na ikuya sa mga sakta ilus ke wana sum tangal buksal map na ano yung nga kakala nakil sinde ke plan ye 45 AD na ki 50 AD kalmen AD na goes with calendar 45 AD pa yang al megos after good Michigan lane na sumda plan bel sila na kung really buklal na act onan aspe outline sila faglos na ki buklal na Buklan natin yok na siyam-siyam kunmit lang so as other gospels. Na mitingin ang factual so lagi buklan natin. In fact, like kasi mana kuminisam ye kung ditlaw masiyepel. Kasi ba synoptic. Synoptic, sibesin mo babang mo synoptic gospel ba medo Mac Luke. Sibesin nga pa min onan ilan sim na naksifan na sim para synoptic or medo Mac Luke ilawan na John buklal John sim na tukun gospel tolu. Sim na amam dagi 50 AD ma fale na fale na AD 95. Bisan na John pa maganda ito na end bookie. Ito na end bookie el visual el natural cause. Kalma ba nato lalan para siya.
na buklal John el sien aliki el ash mama meto mak Luke shamon se John el sham kin gash mal sham kin sel simus se ma meto mak Luke dena sham kin sie pa foot washing ashke amo John single do ke o one year John magana pa record here masigan ke gospel lala na gospel se ke sham kin sie ke na pel ta o ye ko masik sham kin pa gospel lal map na de ga fa ke ke map ashi pa ko shike Iba ko shingan pa ipsimeran pa sapta se fosil is no doli one. El sham kun akademia kilan mit lango se. Na ipsi akluan pa mit ministry lan mit lango se ni mamtawek ba kalya mutaweki Galilee fali na tenne ke na pelsima Ipsiak luan pa sapta singalakos, sapta si fos singalakos to sapta iya pas lam maulan. Pangan kanon ministry lang ng Jesus Christ. Dagi Galilee, nige belsimay kiti mit lam ngaul tao sine, nike na belsimay midam dek tangon mo pangat toko siya sila, may tako wala kul mit Jungan, Kanauslan, and Rome. Pangan na naklan mo ito. Los pangan na mo, pangan, syupelan met lang mo sila. Na ipsiak tulungan, ipsiak aktulan foto pa sapta singawul naman. Sapta singawul si masyadong gun, fa-fascist lan met lang, lan laim, na finan Jerusalem, na kalan ke week taria pa Palm Sunday. Parang bel si ma triumphal entry sila yun pa sendria. Na sapta siguro shamdram din pa fascist faloklan lem na Jerusalem when na ipsafla sigen and papel si malimil wucha na get triumphal entry sila yun pa sapta sila singalon ko siyan. Dahil ke il wucha dek duti neke na in engo kiyen. Na parang ipakos ke puklal markan na may read sila kum na uyekong katasi ke max sapta limekos. Max sapta limekos na kaya learn na pange common ministry lan mitlang with Lem Jesus Christ. Max sapta limekos nang siya flawed may read nata so sapta limek step sapta singawlon kos pakatashkeo. So sapta singawlon kos was sine ke alikosan na kaya learn na pange kapun buklan map kaya pa if you don't matawag gisusle full ministry actual will tako na il tako uchat na Jerusalem na ipsiya gagos kan pa uchat na Jerusalem ni kain engo kiel ni kain na Moulyak pa saptas kawan kos pas sige masali kos na para si festival ko gida luis in may na plasha pa matayan kuna galyak lan lem ta pusela Nangako na game marita, ngay usi people nata so, nga kuminta kayo ni Riti in mo cashigan in mo kalen maak sapta singalon ko sapta ge maakan fosyo na ge posali ko saan ngay usi nga kumin nga kuminta kayo ni okay. Na may reach nga kung aske mo siya nga ash tolu siya nga siyang ipsimetaan kada learn na fos siya nga fos toluan na fos siya nga fos toluan siyang matayan tolu nga sa mata ko na galyak lang life na ipsiak luwan pa Yotse i people pa fos akos na kinimeko siya. Na ipsiafla singen pa fos odgos na kawasari ko siya pa ilosin som fact na sin magtamalutut sa iya walang Peter.
na baka iptuloy sa mga komisyon siyang din menanak na mandian. Na mitliyan verse kami ang anak rin kung mina kan nemina confident lulu lumalap ke sa nagpuan kinakon sa inyo. Mile finanbasili na kay Wuper. Na ako may ready first siya nag-force toluan so siyang gunpel sa mga matan tolu sumdige galit lang lang. Na ano guslingan may Bible nato sa pas niya madasing we ang amto gani read first siya nag-force toluan el read o inge kisap lalin sapot Mary Magdalene Mary Ninagiel James Salome Eldal Moulyak kataw may kayeng us soming muskula munin lem. Na mga kuming doing siya kung di force ge in fact mo ge safla len sapot in pel siya len well ge len na the variable on bel siya. Katkalan gila len sapot palinakit ko skiwi. Descendri. Len sapot pasette. Sabi na kad di channel is kad or la felo. Sabi len akon ko siya may tayo lang matagawa na wo. Na len akit ko el mong len. Na len akit ko pa wala ta mo pasette. Na ora di kun sette sigan ko di kun sapot silan maju and pa senri bang len sa mga dento yung somnige galyak sa inyo. Na bang siya siya mara alu lasha pat alu de senri. Mayen kumili na may rito ko ngay ito kakil yo nag-gemet meron sa talong lalikos. Sarang kinle may tamalutut na ilosit na kayo ni na label sikla na silos talos alu akfalat. Pangan mo tawagin akfalat na kisenri. Para Alulasha, para Pharisees disciples, when early church fathers give first century. Alu in Ekuh what like ginetya. Na mga ito ko ke pelan lem, ni ke naulayang sa ke Paul Sifwil, Apostle Paul, who's liele, ilos mo ta toini, kafenya ke pangan nage balot sa pangan gisen. Min pangan lay sa mga guy make my los so minister and off. Pangan lay sa mga los may sa pasen. Na baro got all was reflect siya ni Pharaoh mo saying but dagal bet tamalut to dagal medalong lalikos fashion bukla rate mas sa living frag in a pasal lape. Rate ma pangan malos ara bukla rate malos ilos fashion duty treniak fale ke senri lensi bet ke week. Now, Lulap ko, Lasha, Nicholas Sifac mo sapat pa said. Sapat ke pa pala in the biblical context, sapat pa lilinakikos pa sette. Nangako nakfalat kismi bangang lain si malamig Moulyak. Ifo ka nakfalat kigyan luwa tao sin bangod tikun na militusla, mayin, but tamalut yung nelo sakfalat wayan pe, with cool, mga early church fathers. Para with matakay ni, or langos la, already, the New Testament. Already New Testament, dahil maging process ba, mag-canon of scripture. Para ba siya already simulan may kang nakayawa, hindi already publishing, at bukod mo one verse ng saying. Di mo ito palang tinekyak pumasi. Di ito palang, di mo itlog kumukusay, alas kusay, makinek, Alu In Ekuh. Na mga fash pa ike, yan 2,000 so, lani ni saying. Na, para kafakin may reaching na gisapalin sapon. Sapalin sapon, but then told you ngayon so, song, mo din may kayo natifisyash mo. Elos, sisla mga kunelos nga, o mo din mga, katkalan gilit, posak lupa mo, kitang na gilin, len simit. Tang na, nga mo. Kitang na gilin, len simit.
Tang nag-legitimate, legitimate ke week up, pasendri. Kitang nag-legitimate, it week, ilosom, nakikalyak se, ki fat at a fan attack, tang nag-ledude nga. Iltal fat na sinsiye. Kasi kasyagot, post na yot ligin madan kalyak sa ingay. Nasikipit sila matando nungay. Iloso to na yun to lapse. Pa-fria ki insang kalyam moto na nake kalyak lan laywan. Na isam na kung pinariti account lan meto, Luke, John, kumikalan na, dahil siya na akataya le, mitkulan en domen ilus musse mit topang bensang topang ikalyak singen bayen ash shamonye ash pala fak mo lane sila that mo ina bisa tikunan to na Moulyak na ora sita on aking stall fak singen il sang nakuluk na sin mitkul roman ka sin mitkul bensang inliksyon nila Kusela hindi sikat mo sila. So nag-account lang mo ako kat reading kayo sila. Kasok to, kusin kalan kila para kat mo synoptic gospel. If in fact yung siya, nagkata gospel siya kayo literally na iko yung kalan ka. Na vasta namin, ilos ngayon na siya nga, kaya guess na kaya yun siya nga. Na kaya siya nag-iipsiyak lugan pa po sa ako siya. Elos sunen with the namesik up was agos el redoing it. Elos sunen with what was agos. Na ki ilda, kumdi, ki nga read yang ilda, onang tina samakor magigas nga ilda. Amut ko nga sila na nga, hindi nga ma-read ka na nga. Na ki ilos nga ita, na ki kalya ko, ilos liela, yotse, ipusekretary. Skimot ko matando nga yureta na, yotse nga ipipletary. Alos kisin siya ginagawas tolo. Say guess na yot, say post na yot, siya ginagawas sang may kaya ngayon. Alos yun na yotse nga ipikletary na kat reading. Na, kumdi siya ba nga mga kumin or bakit lalay mong ilasyo. Kaya din akta siya mapaye masuwas. Na tingin siya na Trump din lalay mong inake Shanlem Jesus Christ. Lalay mong Shanlem Jesus Christ siya mag soror na liki saktin siguro pasang action was siya la kung magumingan tuya madon ka. Magumingan madon siya sa mga gaslat ka. Paano masipan na lena ng Jesus Christ Shanlem Jesus Christ. Na ilus, dito nga na lalay mong ilawasa. O eben ang akong musing, yung mga kumaskin siya, yung first one fail. Akong deflect lalay mong ilasya. Kat akos, mamay cool, fact na siya siya. Lalay mong ilasya, kat tuna ko, kat akflat siya, kat pwede na kayo. Kat saan lalay mong ilasya, na nasilang Jesus Christ na, yung siya ng Jesus Christ. Pinagtikay wet masing. Na if you plan, hindi na may plan lang kat pa plan. If you plan lang kat, pinagwet, bakit na pinagwet, kaya ba kinaflow yung urine kat. Fusensya kantan siya na fact. At actually ka na kinmisel. May bako matasin. May bako matasin na fincha ka pa, nagawa mamisel, mapanglaw, incoin, sambo law sa nasimuleng Jesus Christ. Na actually points na wala na kalian sila. Na flow sum nag-iip siya postlimeko siya. Kilos postlimeko siya. Oying ilos gulang kantak na base nila. Sa mag kaya nga riti pa po ito na nagmasimla katamo ito siya kung magugod ni kasagan ikol na gastot ko at ikol na mas daw asiki nga train niya nga sham or naging gas ko siya mo akflat niya mo ito nakaluda na itin ba nga classmates sila kung ba nga audit checks ko
Tolman ko, Kanakyo ko, even mga classmate lang na nga na tayo pa ako. Na even kasama na si Mwet nga flight, nakatikan tak ilda. Ngayon tak ilos. Na parang ariti people natin sa kilain sa asasing ngayon. Nang maging ngati ko lagaston ka. Nang maging gas mo, fall naging battalion gaston ka. Na parang ariti firstly makers mo. Ngayon lagas mo maging yak ilda. Nang kapah. Nang kapah ko yung kata. Ariti gaston ka ng ilda. Wala na actually na parang may gasan kat matari play ko is was na katilo may gasan kat hindi sa pagko din or maging fall ng sibelon ka fast naman oy los ilyak na ingalyak se na ash maluo si kyanse na ilusliye mukul fosh mata leyan leyon as symbolic na gilayan leyo. Lem kelmi se ilaksa fila mana gewa ilyak na ingkashaw na mata. Pero mabit si mata. Kaliwa ilaksa fila makudo. Hindi ko mucha na rin long se na may singan yung makungrela na lang. Faram da. Hindi ko may ore kung gusto aksa fila makudo man. Kailangan gumina ko so aksa fila makudo man. Na given mo that malay na lutin niya na ito mata ye lepo leyo chingat bata. Na part of it Mark ilgifuniye ge postulation siya ang mission na galan gele with force dilan just pa buven ti pa el nuk fash los arlena lut sange na siya mo ko dahil to nila ucha na ge kalyaksi na may sisaya mata. Na naskimod ko, guide mo dahil, weh, katkay, ginutsa pa. Nakisipin, ako pelon God, kolon God, planlon God, ilus tagay, ilus loyal na gifaxi, ilus akilin, le, mukul siya pa, na lepo leyo, hindi fash. Na, kat factor na nagipos ko siya. Postingalan gosh, pangay ipsiak tuloy na. But go tell others. Go some factless in with tumag-utsaya ngayon, Will and Peter. Na may fact, papostingalan gosh el video. Nico siya ngayon, sisiwe ka sa kumdel. Kumdel, kikabda ready Bible siya ngayon. Ano na kapatid na nga, kumdel. Kaya nga practice na praise lang ano nang talaga belago ba think again that like as kumdel na ito ko course na ro get po na really Bible ngayon na sigibin sa mga nagdal ng law so shock ta ano maging gas ma sasanak na il fact na selos Nico Samen, I thought the course so-called Jesus, with Nazareth, siya en wag gifin saksi. Il wagin niya, il Moulyak mise, vie, painge en elos fliawe. Na, marit sige wag ko, kung madan tolu elos liye, masikakilen tolu meta. Ilan mo gigefrente, everyone do gefrente, metligi ikaila. Ilan mo gigefrente, ilus lino ko na masikyak na. Na ilus na ko na sinang buwan. Na pangay context, pangay masimit nuven singipat na silus. Kung muslila, entin, ilwenin kensilus, ilukusu. Na gospel sa rin ilusiko in fact lay in fact masus mo tukumento nila ilang Moulyak ifo ko del so ko evento ko ke force ko na fact le pangay already lang sham so ko tikinet na fact but isla sham ke book siya yan force siya yan isa ko sham na kalensi when
but finns väl att kunna examen geba på låna mo basen pandi or na ilya na yok Larokat na samsam ki casting go online mo if in when geba po lo make kum shopon may kumusubot mo pa nga nakatayin na kaya. So if in pa may get na siya kaya na yan na soon na kung likshin nakatayin na pa may get na siya kaya na yan na siya. Di ka nyo ba masip kaya kumpel kaya mas mo sa kaya. Casting na casting nyo parang application. Kung mabagin may akal may na siya na kung mabagin pa kaya. Le, fin pa nga Bible of fact, why not give more Bible accurate here? Now, Testament na give force tolu fosit kashan. Sabtas ko ang fosit kashan. So, fact na si matamalud Peter. Hindi ke until Peter, but singal siya sa ay. Alleen, de gouvernement sometimes you met Peter. Kai me ba, plan bel saying, Galim died as say cool met tamalut in bel saying, Kai me ba, Pange, she basing and pa, posting academics kumla, oh, Pang with cool to my soul. Is up then neck yell, Nessim of Mary, neck yell, James and John, ilsum na yun lang, na isa sila mo, isam kung siya kiklun, di siya level na siya level na, masyarang siya ask book like John. Na, level din na fact, lesya, ta shock ta, yung nakatkalan din siya, with culture, with the malikin, ba Peter then. So bitli ko was, na Galilee. Na bagam daw again flashes lang Lango Fintel tunel Moulyak na kada fast na kuwas kaliel we oyana ke ilfak na subos na may fak na silusan na gusto Read Luke gusto of Read Mwet when John when gospel tulungan pangay dahil pa ikwe kuwing mo na pudeng kung sila kung masumunta na on a gallon kundi ame if ako Read first sila nailangan kung sa valiyel we elef ay nakilta that na shoes katikan connect na may fact katikan na kaya naman ko mo fact Bible actually para gusto na ke Meto Luke na original gospel Lord John kasi listen kanila listen na ba siya I don't do living friend degi siya na degi just like ko so akin na dahil sa diction na akin na si kum akin diction na kalim ke pusela lang kalyak siya lemela kalim yung mga na siya in fact pingon na pen sa babawag diba speculation sa may fact possibly the shock to mama si Mr. na bago may ask bago may sham but guys mo nagtima nagawa simple ask bukla John nga was saptalo Moulyak nila Fono, may nagawa lang ng Jesus Christ, sumisik. Look at Bible thing I'm reading. Look at din, gusto ko, guru mo, wheelbarrow ang Bible natin. So, post na yun, saptang. So, look, wala lang ka, yes na si Kum in Gallup yung mga 5 din Gallup. Na, siya ka, Louis Frank, talaga kaya, kalang dali sa sila. Ngay tuwing siya nga kinapain ko sa kiwa finja malutin nga si kuminggalan kaya Moulyak sila lang paiges na si ko bisig katingkan batan siya akfashe mapatkoy na akfashe kaya na siya bin Moulyak sila famate Moulyak siya lagan mga tak na wen siya lagan kaya pala mo ito kaya na siya bin Moulyak siya para katkoy matan siya kasama si brother-in-law sa biyaya na really book lang lifty ka sa ang gawin yung mabitian
Dahil account kita da ship da shop to men tida get la una nga wala ka to yesin nila. Ki complete book la lift ko san. Kumin fulian na ko na ke masiket bel so. Ako di kan mol kin mafekek na ke bel lash bising. Ya men fo ulen sa sa ko akalim yila le me ulen na to akalim na ship ko bising. Na Yorkshire din wala na ulen na to fact kasi no kan video lens as na na galit kaya. Na gulon sin ka tinjak magiging cashier ko wala ke cashier bising yo. Ngay tuin siya ngay for Mr. Frank not nag Tuesday ele na fresh ko ba sa Tuesday na so pain ko ko what about Caslan Tony Mike pain ko gulag aslowan ay be Mr. Emerson Talenchu pain ko Susan Levi John my new friend kawak sa Facebook si kawak sa Facebook John ko sa pain ko John hey Frank pelo malo Lulap tamle serlenga choy na ke mai na clash na ke Tuesday el daga shamjam kun sibech lachnen bak mo yeah so ka Saul elos in the Jesus Saul elos in the Jesus orek my year for see ne ke year pa ka de ashke gelen mi singya na pinga kum line na ke mai shamjam daga Gidan kapsha malutu tinga na si kumda nang akong long malutu tinga panganapen. Bensi mga chamram ng conversion na Damascus tago automatic. Ngayon akong matreat nga akong galong galang bensi nga naga chamram ng conversion jilal Saul nga. So na conversion process matawag yung conversion jilal. Naba nang ngayon me shoot nga akong mindagay ni nga chifan na nagya nga wikom nga akong mindagay ni fetch ke malutu tla siya. Mwe Read singa na naging afakngan ako ginasikom ke orik maya fasi na kaya Saul elos na sin Jesus nang ako madawa Read Mwe Read la masinga menel din ala loispe na ba nang madawa kian sapta ya fasi vakmo in pensing Saul il na flea kinaksang ng metlalalfungi lan lem Jesus kel shukin kenegin onelusla El som na yurin met tolvalat siya ginorek na kata late na sin met kay when loying in Damascus ina kelimishipin som lang. The finash met el konaya kinen Mwet siya wi use pang met fash kin geniklan lem ilan kain shuagalosi mukul ematen uselos me na Jerusalem. Ke Saul el daga upkran na ke city Damascus si kalim ceremony kin gashaw me apnalla el batatla na infoko el long si pasha faknasim Saul efokum ka kalyeya na el siya lem siya koman na pasha se fak na sel ngat Jesus siya kum kalye tu yak uchak na insitia na efa na nga fakot magumi na ro met pa welon Saul fasha elos tui a wangin na milos met pa welon Saul fasha elos tui a wangin na milos fak elos wi long pasase ta elos tia die kate na mai Saul tu yaklikin foko ngatalik ta el tia kain lie kate na ma na elos shukya paul panelek na Damascus kelusen len todo el dia kain die ke pense el dia na mo kanem kate na ma pangan lusen Mwe Read sila singen fos siene ke ya nangako min kan vlog la gidan siya aklin la mesi sikyak nge ngako galing kala pense nge pa kayo kaya Mwet Christian at kayo kaya a Saul and all the nanging Belgian ke ak fashion orik masing kuy sing email pa frontline ke ak kayo kaya Mwet Christian ang vlog na ni sapta akos fasi ni long lul chanam ke Belgian ma Peter John to yung dan met call me met tolvlet ngayon belike in fact at mang
Na los fakak mangane si oyama sikagalle kalem ke o belsingena ba elos fakak ki gastan kada mit a line los pena ashmet la alfungi ashmun mit ma line los pena kalem ge sersis mit kol ge blood ferries los slide na ashmo yelos orela in shuokolos pe na gelos shige in shuokolos na mo masma sikya kamaliel si met alena respected ke kalem la ge malutia si met tutina pempe met tutise pel pol na kev kaslan si mo ma il fatlan bensinga bal vakmo mai na keba fin masin meta wangen le akos lieng na go start na fin masin kat me go se koftan arate na na pangla pan opposition groups ma da line mu kuigulalos ne siengen mama sikya ke sapta go sgen sapta on gosh sapta le me gosh pa chanram de kamalia le casting na sapta on gosh katli Stephen got some story gal Stephen got some chanram gal Stephen ba el pa si sin matit gosh masol na falene ke tu yak sham cham ne falene los shanga long mile vaga los all la na kun en in toni la los na los tangal na kel mise na siren mise ma upe ma kumpala yotse me tane ke yota ke kash ma malal jum la ak malal je ya la ngap pala ke wa la tatkal jingen pangan masa pin shuo te masa kai main sang kai ke los moklenen na species nga kasta nga pasalla tagane ke oyes lat Stephen apa Mwe Read the fact na nuk lat Stephen Paul le lachen sepe Saul le lachen sepe sista tu pensiel so na Paul el Saul le lachen sepe na gat kait mot koma Saul el metna yorkshire na ke communities in ge walin sing anan ku york me ke wal el sikleke elashke na baie elashke men ta ka tok ka ke Paul la ngai la ka te na fingong ke kon kun ma ngaspe fingong ke kon kun ma ngaspe ke na badan el wai wala mitsin mashlun community na badan elashpe ke misal Stephen saptait kosh foslam ngalalkosh Saul el Karnen te Karnen flia ki nuklal Stephen and your all na badan elwi tuwe met elwi liem tawat na ke safla ora sankos na selos sankos na zilai fashna met ke de tu ke akke okian met Christian in Belgium saptal ko Saul la ke okian in church plan Belgium nangan met tamal dat scatter na bana masi pushle ke saptal ko sken ba Philip in some 9 cities of Samaria in Europe and Italy na pangan Belgium mail da kisin sin Ethiopians eunuch se la ko kum kalam ke magum ridian tegen treskel mention masing ke kada sa snash ke wiktarge na mga kalam ke fuka finwalan metakata yan si pangan in sikyak se matakai ke mugulal Paul na payanan Philip da mukuila in na Samaria in Italy na le effectively la losa it was fashion a pos put na yorolus in porong okay pos permit my eklein the followers peke la clients up singa ma elos staff ma orek masima ku gina selo se skake wana kilebel wela los elos kdin belana in man bang metallic na machuba flok yak la los ke bel singa na pasi sol el ta koina ke los ngamo ako malek alim ke Moulyak son na men Saul el daga ke sapta singal tolu falet na lalana shamon yakyo gosh your all pe ekles la ngal na peng ne is recorded ma singa LTSC in metamal lute ke matawa ke mga daga farang Peter pa shamon yak ne ko ana ke tamlen serlen vaga Peter pa mit kol jalalos ngan Peter the God ke plan pen singa na mo singal tolu fala sapta singal tolu fala podet sikya ken na ban en kya kete ya kete shak na pangol Saul ngam flok yang na ke melut luchilash men gadash ke sapta ya padra na sikum misenge
Mas notes na tigarang angit na ke site lang ang kan read ben. Ngarla na lang si may lutlut siya ngayon ala na ikesta na sik ngan kay naklin na mesi sikyak na. Napanang sapta ya katsamsam din ba matawat ki fossingan solil jana flekin action ye metalal fungia. Ke ip tolu matakana si kumagumin sa ip simetin pa solid tena flea. El shakna kayoke, el shakna sukoya, Neke na larela pelang som, ne urun mat flat lang, in siak kita leta in kaya na kayilalan som. Kita liya mo, in kaya nila me, arrest warrant, man gil fakala som liya su, mat Christian, flawed man at Jerusalem into, fakaya kewe. Nabanang pangan lapan koman yorol, mail su, inil pa ora, ak fasci oya singan. Ak fasci ene na silalos ngan, in som na kain siyak mangan. In som ingain, orela ni kilan som na ke, siti, atalani nga din kan sukla piyamit, nga may kangalit na ye. Na kikang kum nan kakatan, ilbangon mo mapayayid sil. Ilbangon mo mapayayid si Padarang. Man elwi met nge pa ilbangon mo mapayayid si Palfash kene. Na mesikyak kengan, ke el som insuk met ngan ispe pa kengan, na imkuila lan som natabasos, ke ibak luwas ng elvak mo, siye kalem sarmelikin gasaw me, rapnalla. Forstår elvak mo, ke sol el dagap karan na ke cities Damascus, siye kalem sarmelikin gasaw me, rapnalla. Na mesikyak, el patatla na infoko, el long siye pa shafak na sil, sol, efokum ka kalye. Na el siya, lem, siya koman. Bang el pelu, sol. It is a serious matter, ma bang niya gil na ke. Lagi siya bela tamlan sirlan takata yela, met nutila snge fakla, pensi man dal kalwo ni ma, verily. Masingan in the serious attention, full attention na ke. Nama bang sol. Na taka tayo tala, lame si papangon niya, wan kita nama ka pangon niya, na parang kita ko nga, ito lang siya kaya nga, messenger sila ng God, na parang ito lame, siya ko man, siya kaya pangon niya, messenger sila ng God, ka lame papangon niya, ito Jesus, top siya tako lame siya ko man, na parang siya na sil, nga Jesus siya kong kalye. Tuyak utyak na insitiya. Na FFW mga kuminara. Misin si pa ako yakla na sila. Misin si mal daga pangon mo fashion na kosye, ak kayoke, shuokya met Christian na kaywa, in flokon na Jerusalem ka, in kalye lo sa, eklan singa. Ki sarmalik singa, kalim singa, so powerful that, reckon nila na nanfoka. Na mo pasasing samsam na sil. Kas na sil. Dialogue si. Samsam si. Kasi siya gilta pokla. Samsam si. Na banang ki, tako ke, fakyang na sil mo, lang tuya, utyak na insitiya, na fakot, mga kuminara. Mission si pala sum na kaya, ikla mission si. King akong reading. Ako madalal taka ki oya sing na bike lang Mit mawala sol fasha ilos tui and when in my los fat it was speechless. It was simang it was long when my los li. Kimari da vaka mit mawala sol fasha ilos tui or when in na my los fat it was we long pasase ta ilos tia liye katay na may pasase taka ye. I lost to witness mangan. Saul and two yaklikin foko. Saklo. Saul and two yaklikin foko. And a tadik, tail tia coin ligatay nama. Panganip saflas lakum. Ipsaklo pa kalim sa sarmale. Na ipsito ko saflo pa. And kaklikin foko. Tanal tikan ligatay no. Kun lang tal.
kun la metal na fin kole na lon ceremony sing ta ka kunai la metal so la me bit sa ya me na kalim si mga koin ngitali mo ak ngali lam ta ko pa kalim si ki wilding Maso no wealthy ka na mata long si tu ntein ke mo tnyorek mo ke na dam tu la ngal mo tom ke na pala tar ngal ke kalim si ta kan na ka ya kalim si mo ngasun na li si kalim ma na ke koyo in kulay lam ta in mayak ta no wangin mal kan li na lo shuke baul e panalat na in Damascus na Damascus Ilo shuke bale panalak na Damascus. Ngangit lali fossi daga kasha en sige pa pia asmustan jeme. Corin. Si long lit gosh. Si Corin si esam. Si Corin si long lit gosh. Si Corin si long lit gosh. Ngakasang kasha la when the teaching it. Carton does Lela Mafela Pangon Molal phone inak making ye Mwet Lalmet Mwet. El Sulela Mas a fella Pangon more manas inak making ye Mwet go. It's all na froze fafasha. I'll get Pukuila got some Damascus can liela mengo. Nice cocky man, I'm Kuila. Farah not Sharmalik Kalamjak Kum Breganilla. Regularly, process on sale, it take instructions na sale, and my tunnel to gan lien. Mwet boila da, payanalek na Damascus. By because ilala ko, mwet nishwakol, payanalang. Piefro silala. Na lo shukya baul, payanalek na insitia. Ya il vakmo, kilusan lang todo, il tia kain liye e ki pense il tia na mungo ka num ka tay nama tia mungo ka num ka tay nama tia le ka tay nama fasting kat met dalal fugi kat ina na kidan fast ta ki oye singa na kidan nget la liye relate na ke ma pa hay la kunam da ngatet le fast na panang kita ka na si kumsing ke si met na ka farati kapatan singan kina ka kina sulela lan lem ka in si ka kinsingan ke lem Jesus el sham na sil identify himself na nga pa met sikum kalye ingan na met speechless ke masikyak ne na mata ka na sol sina ma fokko ko nge Kofratuya. Sol sida marila na fro sala na kenking Mweta shukya pa payanala. Fikya hatin process sila limkat na si kom. Kek lalan Moulyak tela. Keng akum sang na pa insiak telling kain klans of a limb god. In kain tagal si epiat Damascus lock kuma. Meng ako me shaman mo bangin kenik na Damascus lock. Fakya iklesia. Ki pensi mo ako matake ka, pensi ako matake peng. Met nagawa puro mga fa ka. Met nagawa na all na ke ilyak laka, sikyak laka, ash laka. Na ke pensi makatin kummalak fasha kumingkalensa pa iya. Ke kasi ma soli lorek makin sang akayo ke mit Christians ngan ikla kasi kaliki kilkalensa pa kastan ka. Itok kata shik magdasham jamla fakya tukun kun la singan. Na film falla na si kumintuin singa ke kalam la kumgis shamjam gel sala ke eklesilal sal nge na ngakum shamjam gin masi mai kekla na si kuma ngai kai wa kai kaninge
Ngayon rin mapayisik mga raning eh. Nga na kayo kinamitaning eh. Langkalan lang katarila yoklen. Sikyak kalim gimulal sol. Ngayon, pasalang nakatasyak masikyak nila. Tukun conversion sila ngayon. May tasyak na siyang besin. May tasyak na isam. Nakisikyak na sila nga taga nasik ng liksyon ni nanka. Fka wala na iya na sila. Kikat ilan pik, lem Jesus and Shamsham na sila, long pa siya lem. Inka inte kanaw sala, asakala kinka, cleanse up siya na kumarangan, ngay call na kuminmit cleanse up la, ko. Ay nakikasi kumarit makingan. Authority man siya nga akyok kilit na siya. Nangakum tagay niyeta, lapen siya mailikle, ilmet sol, kilit lang illa pa Paul, na mga tanan ka mo, sising met tamaluto da ba Paul. Kish binalda na yokorek malal. Kish binalda na pweng lagi falklan gas. Kish binalda na ko mga kumbaga ni Read tiga kalan gangan. Il pa met si matena, sising met tamaluto da. Nabanang nasikum sige ma, sikin pwede nga, katin kayo ni kala in an instant. When Ilya El Shulela Metlal El Shulela la Saya Somnan Singay, Saya Rama Singay. Laylang ako mingay nakusten nagipang lalo. Nakiikla lang nakla kum. Ngakum naiskat siyang kitan met cleanse up lang God. Ngakum naiskat siyang nakilalal fungi singay. Nalela na sikum intagay ni Fashke. Finlaman flat kata oyala kananakla ko. Remind niya. Lamit mga pangan nga flat kaligingan pa sukya po. Ame kinya yakin fashion. Pangan may kekla na sikala na ingan kun. Lietin malim katil sila siklan kay nakla na. Inkan liye ke mukui lalo. Askayen mukui yang. Pwedeng gasten kata, mukuilan kata, kat matawayan na identifies aska. Aska lena. Aska yan mukui. Ushngagin mukui. Wala na yan mukui. May samram singe ashrukum. May samram singe ashrukum. Sister in Christ, Rina Lavai. El kolet pe ashpeke. Kasinkol. Natasan kiren kain liepe. Kasinkol pitch. Naging kasha na kituste. Nawanang painge samnam si ma. Tagakatlong pinganalen. El sivil ba sikme na sikum sin. Na mayangan lakum. Laktel la kasing e sivil ba flogo kadan lang kingan. E painge luce la pake marshruk na ke menanak silas ngayon na ke tuste. E nalalal fungi. Nalalal fungi na paige la. Kat finikes la madanin siyas nagikastan gata. Insyuk. Elay kesta nasis. Insiaksel elausi nasis. Intangalak mana ko ay ketla nasikum ke. Nagisukyan gastan kat. Wangan juru. Kat magayana. Kat magayana. Kina ko meta kasokal kaya. Nagkilo malap. Pangantam lang sila. Tingin tres kala. Tingin isena na ke. Pelsingi ke may faklasan. Darilan. Lemon Frank, kung kulo na malalap, kaya kataya siya nga mo kinabash na namit, kasi bin katuman running dig the gluk lang, dagi rupit nga, gisa sila nga ko istela, wabani very common factors of the German skip, kinabash na namit, na kaya unistean. Lemon Frank, alam kaya wala kataya siya, nga fliya, na kaya siya fliya, wala. Na tingin just ko ila to agad toss ko tingin sa to friend ngayon nakfaship may faship na guess uniste an masimit leminister skiborida kulamalla pero nakiwa ko mala ari sa pa mapanang example na mo sim feel just then accurate ka na plan ahead ako lang magaling the week na ko kung mala ari in check ko uniste an ba na hagi naklamalak na shoot
Si vezi che uniste, in fact, ma sia che si vede alla wo, make it take a long lang a thin shot. Make it take a long lang a thin shot. Na, met die ako read siya bit rice bit sa into ko. Ma book sila Rome, leta sila Paul. Nasin met lalay kung ifin Rome, nas naging Jew o met Gentiles. Na leta sila ilsimusta selos que se vai lá na fina Corinth. Na ainda o ilsimusta selos. Ora que não me já de Brooklyn Rome, porque ele sabe né. Leta se fala, ele tem two factors, ele tem do ilsimus. Na raga de ela como, mas ele não raga de fall na que chupela leta se sumostelan leta se nada. Na leta se né, ele sabe que people of Paul tiver fact que Brooklyn Rome que Adam do first Adam, second Adam. Adam si bet que se ben boling met lai toro met na kawakuluk pa Adam si bet na Adam si aklu pamitlang si matakoti ihila makuluk lang bet parang si Calvin Vaxal eting ni siya na isang que siya lim Jesus Christ ak na sa sigot makisipin Adam si aklu na parang Mwe Read siya Mwe Read siya parang si pensa maro si pensa mas ang cash and Mwe Read siya ngayon in fact make it take a long lang a thin shock long lang la sila God na si thin shock na ke inakot na ke mawil sa mga nidok mabata ngayon mapayapol na tikumo mga kumin read the Rome sa talimekos for singaw luwo na kisingaw liko saan na Annabelle na kayo ash matawag ipluwos na kayo merita ngayon di pala yun na awal ko sa mitlo ngayon ang tari mitligi awal ko staff na mitya ba ako sila ngayon na actually video ngayon ang mitlo siya na ngayon saan kin ipluwos pa ipsibit ngayon pa-fos nga loon di fos nga lako siya sakle Mise matakol ki makuluk. Ko makuluk kolla na ki mise. Mawasi nga luod di nga lakos nga. Na ipsiak luangan pa. Long lang siya may sang siya mawengin molo na siya. May sang siya wengin molo na siya. Masya nga man na siya mo. Mayan it cost the life of the begotten Son. Moulyak with the din God pa akfesyon genik sa nga kami ingoy na ashkel. Kilong lang God is mga wins na fan na in the mise para nga kami ko in the kay ako ko na ashkel masin na fosigal luo in read in read ngayon really was singal luo singal luon kes wala ko siya. Makuluk ko na fellow Mwet se. Makuluk na fellow Mwet se. Mwet se isabi te Mwet se ngan ba eto. Makuluk laal wise misa na kayo. Chelsea sa todo ko singal limekos. Ko singal one gosh. Fact le Pangabel may the shiyak na ligilang glenwan ka. Magi makuluk siya. Na ba policy na sin church Rome minakkalin. Kasi pa sa inyo, minsan na sin, mana sin na kayo. May na kayo makuluk. Na forcing of that policy in luti may colon church pinin Rome, o may Gentiles sa mga Mr. Frank Trump give precious like Paul yun. Pakinggan ko the conversion. Pakinggan ko the results ke lutilal Paul in Akia church man. Na ivan kasi was le wait na kayo kuluk. Ifo kisipin etom si meta kuluk lal tawara wait missing a point sen. Na kaya may pa
Sashkani missing a vintage elem Jesus Christ, Markum vintage elem Jesus Christ, got Ashke, got Shatna Ashke, Markuluk Mayan, Adam Simeta, Markuluk Lal, or a Witnakawa issues there, Elos Akrin, I will have Mitkuluk Tar. Now, by then, got Aiden on my songs. Aiden on my songs about exactly a Sharjam Gila. For single dolly. The Ashmakuluk fell, Metliki Cardinals and Massaps in Moses. Now, she would go. Massaps got the reading about Massaps, let's say, reading is in the Makuluk na na Metliki. Metliki Cardinal sang Massaps in Moses. If folk in Moses story up in Mayen, Mwetu in Belgium, in Belgium, it was only it taught. It was only York life, free life, Nasil Moses, Nasil Abraham, Nasil Moses. Along only Abel Nasil was present. Paul Elgiana, Kumiel, Mark the label again, and Mark the Kashan, the mother made tricky. Can't you mark the life of it? It didn't Iowa. Mark the life of the Matakai took. Or I buy Casas in it. Now, that's the shock. Yin wedding masa pue, where the shock. Yin wedding masa pue, wedding Acadian Makuluk. Yin wedding masa pue, wedding Acadian Makuluk. Galan ge, yin wedding masa pue, wedding Acadian Makuluk. Kalme ba masa po, to go in actually in yung Makuluk plan maeta. Masa po, arsh, kisibin Makuluk plan maeta. That's the bit. Fos singala ko siya. Kibel siya Kibel al Adam, minigel Moses, mise ilim fin manarewa fellows pe, fellows pe sa orek Makuluk. In oye sima Adam il siako saplan God. Adam il lem. Kesiye sa efatat ko. Na nganaktuloy na fosteren kesibin pelo. Fosteren fakle oye lal Adam ta usiya makul na si na kayawa. Painan God in lem Jesus Christ. Na ipsiak luangan pa siyang may sang sila. Pamasingal may gosh na. Pamasingal may gosh na kaya. Nasokta. Mitluo tiye o na siya. Mitluo ingit tiye o na siya. Mitluo siya siyang first Adam, second Adam. May kitikalang lon God. Tiye o na makulukol Adam. Fact siya pa. Masi Adam ilo usiya makuluk. Masi level usiya. Longkalang siya. Victory na ilang manakawa muna. Mother go now that's the way. What's going on? Oyepe, Osh Eklin Mashlun, my son, Lon God, and Makulu Lon CMA. Kumli, Makluk Churcham, Fin Welling Gilliam, Jesus Christ. In Makluk Ilite Oena. Long Glayson got Nahana Woodikina. Now, if he went in Katis legislation, with language large, Makuluk Katashkin, Irenakuluk, Marsing Akum Miss, long lang lenasil. Long lang lenasil, Bamay Sangsima, Sama waits within the rights. And the Yorkshire Akum dictionary, learn again, she seems like polymer. Manasi kum with the Michigan Killer, Marvush like Lanfella, Makuluk, Masakawi Bama. Madagolan kata mausi mau. Ilosi magi bulagin main sewo, dagi long collect, dagi misle. Ilosi ne able na sika. Nine investment. First single for chapter second. Pay luggage bin magluklan CMA. What do you say? Pay luggage bin magluklan CMA. Mise lentin maeta. Magluklan CMA. Katlayla mise in pop lentin maeta. The shock to. For if siya luga for singan pa.
wala lang ka na liksyon na fungula, liksyon na sinakan na, liksyon na ila makulit ka. Nagacharang kin makulit mabuo. Even nasikom, even katin la katifliye like nasin like Jesus Christ, katin kalen kele makuluk lan fela. Liksyon iskat ye kanauskat le. Mise sene pa, mise kalmeye pa, katil furla ligi met na. Mise belsi ma katil furla ligi met na pa ito ke mas. Madayin kaya ungay ye, kainin magluk na kayo ay sikya. Tingay kayo na pa, may na mise ligi mo sa inye. Iwengin lagi ye madayin ka at tasok to, maulan mo itsingan an na tuk, nituk matatad ke efluruse. Napasi barakat ke şamkın le molla man finti aşke longlang le national Jesus Christ. Ale pos makummes. Pos na be makum tinasu. Mayen kat fotodo le perna kayo kat edin no kaya nakto le kat na yuin lem kat ling malik siya kawan ke may sam siya ko longlang le national God. Even pa pala fact makadil mo. Kaya makadil mo. Even mo masing akong giakot na way. Nakat may clash ngayon wigat na kayong akot na way. Case in point. Kanta yun yung saramin ausap nitlong sila pa. Kina disipin long silas, kina disipin kat maizas, kina disipin kat kina ko dokumen suitsing ang tangang etininyo, audio-lights na phone na, di pa nga super. Sibesing ito, kat kaya kalin yung long kanila silang kat ni, met na gawin nito, kaya makat kauli aswaya. May an opportunity sa mga faculty ke, long kanila lang kat, akwak lang kat, mawumagin na panay tako ke. Akwak lang fela sa mga, kat kami na yung wush-wush na ke, ipain maungay, ipain manaupe, munaupe na sis. Napangisipe mara kispin kat liye wala kat naging mola sila muna sis. Panang kat kita fila pa kuning galen ke polil simis pangay ke me ye lam ngaul AD di ko namin mise anam sige ye tao sum dal simus ka ledang fliye na sinmatlal din pel so in mol inakso si mola los sebe tinay klasik ko mise. Nagulong wala Video in Gasha will check. I fact like to get 8:30, about 8:31 bang and around nga to slack look book. Nga doing siya way arguing pero sa mga mitluo bagdagan sislang sili taking just go ashpay facts lo mitlium gasland pain ko Calvin Roxina ikaw benasum blog ashloman Roxina vinin Honolulu, Calvin Bigex at Damulel, ikaw na sumpinan El Paso. Rina Lafay, siya bang wait mamata cash got na kaya in supporting God financially. Rina kung pula malap ti cash along na ti cash ko. Bakit ka as yineng yan Ramona Piloga Fossum sin entered the world through one man that came to all sins. Now, nabangan post sila katwidi piyang na Roxina kasi siya say ka ransom say nga equal na kedeet ke makulu flash may tao. Ransom say nga equals na ke finpa ye equal payment na kedeet na mea kalmea na sis kilat long sikat kilong silon God na sis, and na sinbigotten son senatalan. Osh comparison si kat ko'y non ko, na ko gauge yela kalmian long silon God. Postly ki lisensya. Alam mo siya, Roxina. Alam mo siya, Roxina. Ngay, fuliya lisensya sa ngayon, sa kachike, kondanek nakikisinsiyak sila na nga or yung pera na sin may kuyaking dahil taking interest ko
Asam lo ang gumigit na popla, kasi siya tamus, kasi siya cash. Mga lak sila na. Tamu na lak sila, gula. Taking just lo, kan ko, when act fresh yung mga maskian, nakita ko stawan, pwede ka ko, tumokot siya sa Talo, makita po. Parang dasok ta bela gina gina na suwas. Yes, bin kuwas we got na kaya halo may pang pasam na din na. They just go. Lumalap to Mr. Frank. Tigni siya na burning may response malum kung kakalim yung nga pasnamet. Itasta. Lumalap taking pasnamet. Okay. Lumalap dari kade. Pray ki action siya nga mo kade kaben trial lagi kaben program mo. Gulo bagi kus ash usik sin siak ngan ka fos pan ko sa kewa may lutut si made shuang na ke me tastange si Sifac mo Mwet mi siya ki Christ eva Moulyak si testo ni ka ko fasingal dolun ki singa lalgos pa may lutut si nga ash ke samya Belgica chamram genge Paul si ngem dafin koren yelam ngal si di bange kun misalan Christ Belgica le force clans up lalal fungia shek na shimetek finen deslonika sham di mayok ta kange pain sang finjak na selos base to kan ba kisin siya kinto poklak sin siya klalos la mesikyak na sin met lalos ma mi siya kawanin le nabangan masima Mwe Read eta ka finjak kinma in the bokla metigi akata bella kan kan faklo malam sin simet fakek wo Washington and Reno le Minister Emerson Baingom el project pakata ya silalgi malutu chingaski kasin Gold Beach gaksegin got game naki Mwe Read ta ka fakoinge Maka chamram kia pa takalan lem pa chamram kunyak nge asip luo a iptolu se pa malutut singa ngai ko yana ke ipsimetan pa chamram ke matlalal fungi wiash maka din lalal fungi ke pa ipsimet pat ka ke fas singal tolu na ke singa ulme ko singen ipsia kluan eta ka ke fa ashi pa shalalap ka singa rapture pa me ngai siak na ke Rapture wangin ki Bible dahil describe events singe pasal lap singe papa singalon ko singalit ko je pasal la ka samsam gunan na singalal ko samsam in na akay na siya kasi pangan me selakin faikolosi ki may dutut singe pas singal dolu fakla matlalal fungi wies katlang si ko wosin ito mapay kelos siya misya tari Inta poklak sin siya klalos ko mesikyak na sin metlas ma wangin le tari ki kat kita la mesikyakan ta kos fati asur sislakluk katlang si kos nito mapay kelos siya misya tari ta kos fati asur na elos siya wangin finrakla na festival dolo singan ta ko finrakla el polan elos malap to motivating kalngyak lila elos fakea elaman ilyakin may askata ilya somne vlog mo wo woman kewa na pa finrak sila Paul kin mo le pa elalagi ka fasalos na kimapay leta singe men abruptly elos ta somniki and deslonaika na sikyak in leta singe in kan tapok lagi sin siyak ma as yorolos na ke el samram kin na ke Aso lalo sa grieving lalo san manormal sin may tasipangan. Tasak ta finsak siwa ilkinan yorolo san pa. Ilosin ka nito la kisipen lalal fungilan met lalal fungi Jesus Christ. In ka nito la ministry si mga kung tufenge il kapa si kaya pa Moulyak si kalyak si ma pisela ma akademiya ka na kalyak si matsima katfalat si ma wangulo si matuyang na sin na sin sol ki kino kon sige tustian ngan ki sol el foot na ke makosro
elito na pai ki elutu si kamaliel ngan elito kanun pebble na wangan personal relationship lang na singat napakadel me akalimila sailan ke wenadalan el me patat levin orsugungan inkain kalem singan sikyak nasil la kumtia fut na gimakosho na daga na siya kadinitan ke masikatash ke ngela ke Moulyak silan lemnge shamsham kunyak na kita kasi may asnge mas lagi nos ladi kadin akes makinyekat si mama shumon ya kale yok ke coronavirus singe ba mi silan matwiyas ke kai si states nge matlalal pungiya civil be nakes makinyekat la te safla la ba mi la sha pushash king of aka tasak ke molin met elupe na papena na ki asurlan met wangan lalal pungila wangan esmaklalos mayenelos tenamot ke mo emo spilpeash takayenisi matlalal pungiya tala mat misa mat mol ash oyes rekle in mo silbat reunion si in united with Christ in ash oyes ngan masikya napangan me fosima ipsima taga ke fosi ak singal tolungan singala ko shwakla katlalal pungi that Jesus el tamise as fin Moulyak oinge katlalal pungi la met selalal in Jesus kelos mise kadelefa eselos na yorol na katfine pe loeng pe na ke me Jesus ilan lemnge akademiak pe ke Rome singal fosi la katpin fa ka klemdolayak la Jesus Christ el gulo si fonna na din ka at kadel sang ka na sil inak mo la inatang la kalyak inatang la ming siya kat mo ito siyangeng ke napakataga ki pasyak singal ako ke sakta na tawi siya pon mama akademiak sin batlalal fong ki fas singal dolu siyang samsam kun la ke Jesus el Moulyak inge esipe fin shaklak kum kat matlalal fong iyala oye siyang esik penasikum kat leva eskat menash kisin siyak sila me sikyak kadefine mise ka metlalos ma mise taria ki pel sima pel falma ki timing lan kat elwela ka falna sin guys si pangan mai vasikya ka metlalal fungi at fin shak sila fasingal me ko sinak sa fi ipsimet nge fakla makat lutina si wosinge masin lemme ke lemel tu yang na nasin kasi met ke Moulyak lala pa fa akademia ke kunokon si ke settian ka fin de fretian shanam ke si Corinthian mekos ke kasi met ma lemel tu yang ke akademia maingin na si na oya pe ke mamet tumalu tuti ke mama sikyak malos yok na gel John gel metlo ke fin pa na gel Peter Bena, kamet lamfuko ma liye Moulyak lal, James Sivena, kapol Sivena. Na maingit akain akayalos na ki Moulyak silang lem nge pa ngakalemi mo pa kamen ministry la siya. Makatluti na siwos nge pa masay lalal fung ilak koma. Na ipsimit nga samsam na nasin matlalal fung iwiyas. Ipsiak luo nge, fasingalon ko singalit ko pataka kaya. Na pasingalon ko fakla efa o ship pashalala kesi Corinthian me ko first lam nga luo akademia la masingen la in a twinkling of an eye kinga ko mata on your computer na ta siya fin moi kat kanan misinformation neke me flicker ke screen na ta siya ta moi yan masimasumanya ki pel si mapasya si kasla wangan makat kan caption na moya ke pel si ma si koren singal mi ko slam nga luwa ka tayo kenge mayen pangan moya pangan masima inkitin syarap siya na mapasya si kasla na masinga sikya efa si pasalala pa singalon ko fak na noye pe persen de buven volet na persen may ukuklan gat na lem si vena efa o etuin ko me Mwet in Christ, kelos mise fa Moulyak met.
Ash misconception siya kat nakatin academia matwiyak nga ifatawi pa siya po. Kat mo da fact tako aklulan lemo. The ash event siya si kyak pa si deslonika akos was singalan kos lakin na siya skenge. Masi si kyak ngayon pa lem na takalem na let the long ya fella ala fok line belsinge. Elamata na ke pakanya nga orek magandyak na iki Bellal Moses presence ng God. Lemata na ke elus mami siya taring kek la kelya ko itak yang mano in Moulyak silalos glorified pa siya elos suat na urin lem. Pangan mai fos siya akkalemi kaya elos pa sommeta. Na singalit ko fact ma na kat siya molin pel siya. Tawela los utyak na in pakanya nga inosin na sin lem yeneng nga oinge kadefam tayo rin lem matatpat. Metlalal fungi masak na mood saf takasingan pasasingan uku kita ka lemel taka kipkan yung singan dak yang glorified padilan manon Moulyak lan ka eklalan gemol utak yak na ki utak yak mai kekla kelyakan somen napata ka na sikom inakayagat kimalutut singe naging akapakim daw ka ministry la so kalan Jesus L2 fin pa lang siki Moulyak silan lang Finte ke Moulyak singe katikan samsam kita kasi makat samsam kenge. Nara was singa lalgos taka na sitkom taka na inakaye kat kaywa kimainge ko wasin akaye siyesin si kikasinge. Kaslan gat ngayon taka na siyes. Ay pa na ke John Elvaka. Jesus el sumi na ako la mention singe ala na fakil may sang nanak met lalfungi. Finsta to edika nakalemi. Na Mwe Read singa tako ipsimitan ke matalal fungi wiyasan into nako ke malutia ke Moulyak lanlem ipsyak luo na ke pasaka singe kadin praye kadin ngat na lang kadin ito nakita ko singe na masafta singe ana ke Paul elvakel moule elvak ko inge ke si maritlal ng elvak na silmo kinga moul nga sige nga fellowship rin met lalal fungi wiyak kangan kan som ke fast lang mo ita nakalal fungi singe kinga mol na naki efashning mo shafla idakla mola ko ngalal fungi tatarila nga so ak si was na yuin ka na lela na neuros me na naksingen ki mama katash ke kadin fungyang na yuin god sanglal fungi lasan na sel kasa sisinsi lal fungi kinla la na mata ka kimangi pa katemo we ace main sewo ki saflayan mana kayo. Namo pangay mga kaya ni kasi kimalutu chikatastan lal fungi ko was matwiyagan lago siya fasafan siya liya we began si luo mga tiyakataya kalam klamala. Tegen Tresko gal isak kulona sumge akataya sige tostan ngan dishuna ge fret yan tingin sena Sige to se Fred ngayon mo ye karangin yaklan ka tashin siya Corin singa ni may kars wala ko siya nakilong niya. Lulap take interest ko nga mo may lutlash may kapash yang finna siya ke siya Corin may lutlut siya sa mon. Sham kin be saflalan pela. Tawa ke fosto mula koske laitas life balling e. Osi elemega shul sham kin yo resurrection ko Sifwil Moulyak. If te tafon pelmate nga le sham kin Moulyak. Taip se magatash ke nga mafosi cash nga ash ke if se mal sham kin Sifwil Moulyak lash meta. Naki shipin anik ni ka kakoin gosh kainin lalai fungi lalos ke may din pen so ke Sifwil Moulyak narapole ke la na kalemyen se ngala kung vini we are read was long la ko shil matawak na lang na FSF la fela pa na ngan tawak lan fos ngan na exact mo Christ
el fa katang la ko na kay walan ngon ko luk ay be may kol e walan ngoning e leva song to ko shay na singat ba lem cry silin in olan lay min bel sing ikisipin e paing ipel si ma ko na kay wa lan ngon ko luk có mấy cô kia ngon cô lu kia ngon có wall kia ngon cô lu kia ngon eva ka tang yak le on fin lem Jesus le va le mi mai ngen na ke wa na tu kun mai ngen na ke wa le sang to ko shai lan God na sin to ko shai na sin God ba ke force to ko ngan the Christ el va le mi ne ke God el ka tang na met lo ka lo na ke wa fa le lo si yen Christ may sa tuloy malmok na alam siguro akong flarit mo. Ay pangan lo. May tukalok si Maya sa katangyak na ito kapamise. Akong galan kilon hell ka pamise. Mise pa el sa kulukla na el mata layemia el mata rek makuna. Ta shock ta. Iki fek la galan mo el pa itak la ito ke tukun maingen na kay wa ko na kay waingen ko na kay walang ngon kulo kita el katangyak lesin laim God mise pa ele ta ko ito kinitek langan na para nga fact Sifwil Moulyak singan may mise singan pinitek lang Sifwil Moulyak singan ta ko taki force ta ko ngan mas la o fact ka del likiya mana kay wana yeniel kalim la ka na el dia Ashin gas saying mana kaywa mayan el pafilia mana kawaye Christ. La kalim ye la lim God ele pafilia mana kawaye yen yen lim Jesus Christ. La te kalme ba God el wiyash yen lim Jesus Christ. El pa God se mafilia mana kawaye yen Christ. Na ti pun mana kaywa na lim Jesus wen kulona tal ele Lilia si Fena ye karangin ya klay pa si Besil lashman da ko kaya. Ila ta ko na yenien na lem ka de la lem imana kay wa fela. Kay la lem imana kay wa na ki fos ta ko ngan tak ta shok ta ki mana kay wa kriya ki tari na ye Moulyak lan Christ. Ta il wen fasife na liki ye God sa liki ye mana kay wa yel. Eka del Valem fin mana kaywa. Ang first long alyas nga nilda ko elashke el included ke Mwe Read singa aliti sila alpoy nga ko we tagal ke si fin Moulyak lan may inge na kaywa ko may lon lem may malem Jesus si first simit liki fact mo na mo sa la fe lang in fact mo Christ by mate na ilos na kaywa sa malal Back Moulyak peki belze le rafologo na esaf la felo. Pangalan sikat mo tawag kuya. Nali was tungulya lang inge. Fakya sa baptize da inin mit mise. Ifo ko ilo sinaro. Pinpoy la mit mise diya Moulyak. Ay nakikatomi to fa. Na ifo ko may tingi baptize da kinin mit mise. Ye bolil sham moingen Manil pa ito may mal sham na singan. Ito to la sa may din mashon may koren ngan mal sham na singan. Ito to la siya ye alay fung ilalo sa ito to pala o ye ko fe sin fagaylo sa na influence ke. Narail mo fin may mati pala alay fung ike si fin mo yak singa. Fin ko to may mata ko kisin siya kingan. Lalay fung imash mo yak si to ok Menelos peptides na nagemit misa. Peptides na nagemit misa. Singan pa. Ilosom, metamise na ilosom. Peptides na kainin mit mamisa. Ngan in mau as afterlife sila. Baka men peptides na gemit misa. Singan na ikikumfin ba yung kakumfin ba yung tayo mo. Ifo ko ilosin na ro. Ali ifo na ki fostoy ngole lang
Efanok koot na Galen log I guess and mo ball jam na say laws might bacon in bells got finjugain research get na asha NCC's can encore and malalay fungizin and ala na practice ya we naran mo iltala finale lalay fungiya ngayon na mesira nga kung wait lalay fungiya hindi lalay fungiya na arsi mo yakse Kishupin kisensiya in national los in belzela katalalay fungi mars sibin mo yakse katate na ngari ti fos ngay naksabi la fos long ke sapta zenben ta shop ta si wo si ye apa cry silak mo ye yak yak liki mise in mayak pa ye ila elos samudulin mise ta ye back mo ye yak yak got na kay wars ye karin yak lan god el finak mo ye laklan Jesus ngagong pin malal belak mo ye got yak pe ana kya ka ye se lal dig interest ko biya nga. Ang marsyo, ang fact pilano si wasa wiporo mo, mga fact ke lalal fungilo ko, may get lanasip, diya mga sang lalal fungilo man. Suk ke gas lan God, read the revelation lan God, ilan reveal na sum, na kumda ko share. Pilaman la. Tingin lang kulo kaya kade se gde fasta met fasta met ang nabilen nilo so to gas lang ay kila kulo ke gas pasingan alwinalo ga ikaw na sum Roxina kade dok nagsense ko man shop nitsa so Luciana ikaw sum na Maris finan pomona Jay Robson e prem ikaw na sum kulo ke asloman the best Herbert Au kulo arlo wo wavosara gepela pelupe makutela ashke gepelan bel up. Who's compare gikinagon losan na we long a base ke. Lodge basta ke intima silo in the we got lupshlabe may lututingi. Okay, the fast na mit nakitup silo mi Roxina. Mitliran siya nagimin, pinakon sige set ngan tingin church ko tingin siya nagkulkuwan na pasyala. Nangaydak mga flow sige nakatest shot ngan susunod nag kisen siya sila Roxina ngan compare ko ransom by finbang masilo mitses la kung gisum another redemption and redeem kunso may flokan ma Moulyak flokan ma da nag ransom kumita diyan ransom dar mabigyan money na value na yoks na not le ransom sing an equal na ke makuluklas makuluklas may ito na bitlingan to pokla then Roxina kumdi ulen na to shan maurakrak living bang shan woon si pai sang pa may kise silan may tsakasyo shalan din bang sheep sa po mansin may middle class na ba cow sa ko bakit mapunedal na sacrifice man Shangan is so mayroon ng bakasi marakak na ni Shangan lawyak le dahil so tuliye altars yan na may focus Shangan bakit mas na siya magluplan may for no na si metol flat man siya ke red ivers sa ko siya lang neding and by isang na siya magluplan metol siya ngayon ilusin mo kayo na kalensok na siya ka chibesyo ang akyalim miyala Enim no o yes malimchis ilak sila insikyak na kishbin magluplan may ito shimut ko magluplan may ito na phone na pasyang Jesus Christ na ko ila may fukul lagi ulen na to siya lang maurak
utak na insang often la makayna often la makayna magluklan with Israel often la no year to go that's your flock following you that's your flock yen na kayo kimaw na kikos na kayo tada ko siya na single for no shanlim Jesus Christ ila na po na lalos e lash may ito na gratefully values again ano pwede din nakikita siya mo nag-ransom siya nakikita galang diya wasikat na nandiyan siya nakikita siya nembo si values again ano pwede mo yan lem mag-isa na pagkapak siya when makabukla inin no masinin siya kimasan ila makabukla siya may ito ine fall nakita siya nag-get kundi ako siya nag-get set yan tigidi siya na living just ko gawa na pasyala. Kung ako siya set yan, nakalin nila, katang lagi Jesus Christ. Katang lagi Jesus Christ, may yan, katang la siya nga, ekuflain sikyak, ifin ransom siya nga, tiyan na rekla. Na niyak, din mo kan, katangla slash ng maki lim Jesus Christ and shan lim Jesus Christ ila makaduklas kishpin got pata got matal si panen Moulyak madon got ininoid matal di koy nash makadupsike di kishpin wulash arolash kishpin shan lim Jesus Christ panen koy ila makaduklas klen kan tago na madon got para na ransom si kum kasi siya ba wuwo siya wuwo ngayon si tupuk pe kasi siya sa inyo na shock to akin na fact like may read siya na ke set yan ngayon sa fact makatang laki Jesus Christ siya Corinth sapta siya limay ko siya tapos lamang lamalay ko siya na ngayon kita shuna ke poslam ngaulan ngan chika pa polo am shike riniti yam mini poslam ngaulan visin siya pa ke pole shram gun mit life wi wiya na visin siya mata siya na pa mit business mit ilustrat ya life wi chimot ko ilustrat ya life wi mesia na selos pensuma rapture siya ka pensuma utak lang mit life wi siya ko Ilus mo din life ng Anna, ilus yung tana, ilus mo minsan, Anna yifoko. Ilus iti we so worksingan. Ilus mo din life ng kipelin rapture singan. Ilus pa polifakikorin nila, ilus mata, kung sa reading kaya fakik sigalan gosh, sali na kisigal niya. Ilus mo na fellow in pala may kayo sa matakasin elsa kaduklan sa masyumonyak alle akate yok kipuklay fakyak sa masira may sham ba na may fos lamgal single lamgal duwan pating just well sham din ke siya des lonay ka sapta sapta ka siya des nag-aakos fossingalit ko siya. Sham kun so excellent matalal po niya. Siya matalal po niya. Pating Israel sham niya. Siya matalal po niya. Ilus sa ba is may sang siya. Ilus sa ba is may sang siya sham niya mande. Ilus sa ba is nutilal po ke belan ulang sa siya. Ilus sa ba is gaston kat ke bowl siya niya sa mga forla into yan is wala kung isin faske ako ni Moulyak ka. Painge ilus sa Mwet rapture singan. Mwet utak-yak singan. Na first lamal giniwas lamal ako siya. Sham kun ilus sema utak-yak rapture. Kapag utak-yak singan. Mano sema mano sa kawul siya nga, ila mo na kawul na aska na wala na siya. Evin bange ngasi pala, evin bange nga shafalat. Nga shafalat tiwi ba shafalat. Na,
Mogul sadece evin de şafılar. Sen evdallık da şafı geçiyor. Tay kanı kabat na inna andra akada yesin ake. Na iluso mo ta mas mo ta wide da kayo mogul nano singa ni ekle na sadece. Na ora Polish ke daktel ni na siya makus tala ke makus mo ta bitti so mo masakawul pa. Aş masi wuli ki. Na fos local limi question o se altram bin ge o se singa utoli fos singa lakus pe tak kalbe na si kubya rumines la opa katang la si lash London Jesus Christ Satan il tangon na mo il katang la pa card ilaro etom if patatle ke imeite na Lemelengo ki Satan el bangon pa ng malikatang la. Na Moulyak sila ng Jesus Christ. Yung diksyon na kanaos na kolal sila na kayawa. Di kanaos na kolal sila na kayawa ngayon. Pata usin na si kuong kasi nga kumingkan Moulyak ni na first lamal ongost ka lamal ko saan il sabram kun katang la sila. Katang la sila Make lem Jesus Christ parents sima Roxy na il siya. Lem Jesus Christ il shan lem Jesus Christ may sang si. May sang manasin kumita le me kamen mo sang sin kumi kuflay to le me kamen mo sang sin ka kumi guest. Kum ace me na kumi guest. Ay ba nag tigbang Kigpen Christmas mga may sang si udagot mo kuminikid le best ni kum easy guest la. Whatever that may sang si Shamlin Jesus Christ. May sang si manasin met na kayo wata shok to tibet na kayo AIDS. Manasin nilos si masulela in ipeske. Kung sulela kung dancing along with it saying masing manasin kung sulela. Katika na kum oro katika force kung nake. Kumin na kung sulela. La kume AIDS may sang si nigutte. Kiba chumon ni na Kat fin days may something makulog na ba by the okay. Kata mo dang oh you're preaching fear-mongering tactics. Kat fact mo le makat tutula ningi na makulog na ba the kat fin days may something. Na Paul el kagi ke pas lo malay ko saan. In tu na ko ki magum lalay fong iyan. Mitkum Leila, mitkum Falek, mitkum Leila kainin oye sa indra klas kumle. Coronavirus sing. Mitkum Leila shamlan mate ne. Inora kumin warrior ko kumin patatagil life kumiluan. Do na ko ke lalay kumiluan. Ngay suna ke tumukin kusin siya na wo pe takosil Roxy na ngayon. If in pay equal payment, nakit on. Ngay kuflain sa mo equal payment si Pangan. May in lim Jesus Christ, with na din kat falat lena. Ta shock ta. Pwede sa mga buklal ko rin mo. Misa sila nga mula nano sila. Nano sila kung matiya malas. Na even kumilang if katin mo equal, nakalmay 1 for 1. If you want lim Jesus Christ, na ila maklutwal sirle. Nakumilang pay. Mo, ti sirle magana. Wit na kayo, pinfelo. Lim Jesus Christ, ila maklutwal. Nara parang ako, kundi ko mo equal masin. Na mea na sis, kilong silon kat na sis, and na sin begotten son si Natalie. In Galim gele, kat na ko ito son sapta singaw tolu, sapta tolu fa singawan ko. Kaya kadang lang si fellow ay ngile, si bunchi pa nga natin. No isi live mong email, elevate mo mabat pa. Nakad live mong ile, long silon kat na, influence pa ma-win si pa natin, may win sila nga, pati ka na wala makulipsi. Isam le, lame kat, matagyo wala lang. In fact, na si Moses, usi may giselong nga, mapagkapak mo kayo na, mawenin maske, mawenin makuluki, usi magayban na. Payanan, ke sikya ko ay nga si may tayo na rescue, God will receive the best
Ilse ma wodiki wod na kayo, wodiki na kon ni kayo, etoliki na kayo in taka pa wala ransom sila. Na ash comparison, ipsak to ipsin sa kuman pa. Na ash comparison si cut ko in non ko na ke, cut in gate ye, kalme yan long silang kata. Kung nesi, cut pataw, long silas na sintadik nato siya. Kada vatiya na layla siya siya maging taka shumila kitnata siya. Ngay vatiya na layla siya ngayon sa misa ke may mataw gar downtown niya. Ngay vatiya na layla. Ako na kat papa. Il sa playa ma-win sila ngayon dito. Ako mula lubufen. Ay pati level luo. Lubufen may ito. In the modi god. May pangan comparison sa makunggan non ka na kila pie. Lame God, God na yok lalong sila. Layla win si panangato. Inta ko, level luwo natin. In mula mo ito. Bukla di Hebrew fakle. Esbe fakle. Ke pels mo kada ekle. Mano sa asisingan. Kada fulok willen Jesus Christ. Kada kun. Kada nanon ko lupusen. Ngayon ekle masingan. Gishbin masilimil lang ngayon kilagin gatyak kat andang digilipusen. Pagalong glen sila. Nangawa pa top na kikusin silong ngayon. Ngayon iges na sinmitiyas ngayon ilus pinas kasha lalos ilus tako. Na Roxina in fact one man Jesus para Masiya ko. Okay. Roxy naglogay kasi siya man. One man, kacangkin Adam Smith, yun ang Adam Siaklu. Adam Siaklu ito ko, actual sila ko, or like, mechanic sila may ito. Intim na naging siya, may ito yung mula. Kula, na Jesus said, he gives his life a ransom for many. Ramona, kulamalap ke kung kutik kodya for singan insang adol la insang cashing taxi. Ngayon, yun nga, taking the wrong psychology, the shock to nga, lagi nila ask the mayoralos, panang nga, tigil siya na yung show la, na nga, o yung balance yung lemon friend, taking Trisco, ifinash kusin some casuals na nagigisin siya kung ifinash mayo kusin sa way. Taking just ko lemon Frank. May ako get balance yung Mr. Frank. May nga tako kay file loss nga. Lumalap. Lumalap tamla sirle. Alla kasha med samdra madagana yoshne. Kinsin siya nige top ma Aulena Kalim nige kasha ma Ramona skek pengasna kulomalam sumraksina kinsegan daga panto yo ngariti peligasnan suk understanding lakke na pana nga way toklangan dila nga process mangan ta patle tasakta wangan mga elyakin ki patle lako as long as nga sukan kalim giksin seksingan ngan going with tatnal nagipoinan ta patubuk ke kalim ngan nga finchak mo inka in kalim peta poklay na loman na kulomalan tuntam lang sir lagi kum shak mo ke oye ke may kisye ko mama taka inka in kisye ka lag mama taka inka inak falela ke shan kusungan nga kung fin orik magna shan kusungan na elish pisin kusungan Joyas kain Kodorek maging kasi saan ko so nganing kain ransom sila gimakluk-laka. Mga mga figures yan ganyan may run out siya. Nabanang kila emil tako kikatil liye aki ultimate plan siya naki salvation siya naki pensifan na mabupela na kayo. Nga tu ka ke oye siya na kulo kitop mata ko ma tapok langan ngaita la sarang sila ketsoy la so na tangal ya kesingan tasak tapangan kalim lok ke mata gon ngati argue na kikatay na ma ang town supon
support si mai ka in esina si kum kalin si makat ni fashkian na panang kaksekin kumla kumak yok ke lieten lom ke mai ngin cash gat pa kayo na klomalap na sus na kayo wangan marshiu ka nga long sim direct makin Sam Alkos fossingel fak mo me Mweta to kumin non kakel me si Mweta to kumin siaukun what is man that you are so mindful of naro longslon ka pang long si singan na banang in compare na ke long si singan ngat kin lang asuk ke kalem fak singan ta sakta na ke comparison singan wangin na men pana tamle chele ka me tam ta no kya ka ramag lu ka lame in vlela lame si gas matayirin gas cut in give up mangan na kay wato ko sa ilal da kamisa ke Mweta na banang kulomalap cut place alay lang dan tagani fast na mit alu tu di pele na kayo kulomalap na sus na kayo Levin Frank, as always, kumalle akde lumanalle na geseli massima katula in fact na kung fact alla kalam lumalla na John kauksailap ke Facebook John yok tayle lash ke madutut po na sesh sa mga train na ligi ali lash gas indutut lo sa alla kasren launching cut mawalap na Ramon Joseph Fossingen when note di Roxina ke fos siga po san kashe ang mo akon nila fact mo mga fact na at na ko di man by eluse pasi ko ikot long saying yan na Roxina ano ko siya kuman tako mit tuwin siya Gerald Thompson launchum ke Ashloman iglagom to kasla iyan na kata tablan sele okay ngayon na recipe siya al Roxy dangan nag-soup ko siya recipe kasi lara fish you alla na wo alla nag-soup kya kulomalap kil posted pagatliya oh direct soup oh soup na yes ate soup le lasi siya soup le lasi sislaklo ko malang mo soup mel iba bagim tabo ko soup paano kung factor long Allah asunta iba ano niya pa iya kung long pai kadang laksina kanila diye mana pai soup mel si pa Tula malam. All right. Taking Driscoll, you can bella malo. Agamalap, kos tarilan na kikos to boklaksin siyak ma tauyak ngan. Fakulo malap to siyos na kayo ma usipe fos ka sipe may kasha ma ko si kasha posak ngan. Bange mission silas ke usa entem lausa. Na fue que lo singe kade nge orela inan Europe na kat fasom kilen oye ka fal ni ke sette na ke ikoi yan Henria kat finjakin mo katlen flokon kat me katin kain me taga pon fai na malutut si makatash ke nge convinsom ne ke si koren si galal gos panganen si makkalem ye pel si masikyak malutut si nga nakataya ke sapos kung lagi professional to be exact fast na mit la fast shimit la ball ngel so in fast na weta pata si kya ganda we ke Lucian Malem singa lalgos ka chamram ke 50 digun Michelin Christ pa si kya mange ke na pa kiksin siyak mataga ke speed ba Moulyak nge elke ta pokla pa benar la ta singa ta somne deslomai kangen malutu da fak Moulyak ke Christ aship tolu si ba malutu si Henry nge ashkeo maritan arsena si koren singal mekos fosin ke singal alkos singalun ke singalakos longun ke longol tolu angalun ke angal mekos sapta singe kata biblical scholars ke fak mo sapta samsam ke Moulyak lan lem si pa si koren singal mekos ipsi meta kata ki ke fosin ke fosal kosan na si fesi ki ipsi met ngan fakla kos fintian al lalfong yi na lutilo wasan wang jipe
Sham kun dia ke fosilun ke shuke kal lal fungi logosan ke peng wusinge tolun ke akos ke beritan fak ke jipen mangai ma simle ke masla la pa apa ya ke fosil me kosto ke algos ke lemon misia Moulyak sikyang na sil met ma was pa bider met lamfoko James se oye be Paul pani psimita ipsiak luan shim ke shipeka ke lalal fungi lasha akta ki fos singal lun ke singal akos ke sapta singal me kos pena Krasil fin de Moulyak ki misia wangin perspen lalal fungi lasha na Fasingal luan fakla Krasil Moulyak lagi mise fasingal to luan fakla kumpin ti lal fungi kan pa Krasil ti na Moulyak lagi mise na fasingal ako singan pa kan pa wangin sipen maluti lasha wan sipen lal fungi logosan fasingal luan ke singal ako spangan sam kun spesial kat lal fungi make Moulyak sila lemman lagi mise ipsi sa flangan bak mo taga ki faslongol nakilongol dolu o pa ang luan ki ang mekos si koran singal mekos pa na pangan in Mwet paila elosya mutul in mise pa oepe ak Moulyak yak pagadak kelemi ke si Thessalonica akospe singal don ke singal akospe ke no chike tosta na Mwe Read an ke longol akos ki simedan fa ko longol dolu fakla longol kelemi la Krasil Moulyak ki mise longol si fakla mise taga ke spen si Mwet Moulyak ki mise taga ke si Mwet na vosak long luan fakla kele tam pamisa singan na ke Jesus Christ na kewa Moulyak singan pakachapram kaya papos long luo long tolu fakla kai si fa ak Moulyak yak fal na ke pen ma akwa kinasis pos long la ko fakla mano si mak Moulyak yak mano si mapagpagi ke Jesus Christ ak Moulyak yak tiyan naklawi papasang luo pasangal tolu fakla aska eka pasak angal mekosan fakla kipakpaki LCMando inikwa kiak Moulyak yak elevasiemando kingon na akalemi ki masla la eta machi el orekle ta siema mol eta siak luo pachisias el daga ki el sang mol molito chinga daga akalemi na sis ki Moulyak singe ki pa pala luo tok sa ko stong luo daga tong mekos ay belugit kos akelemila ashmit mise framanyak mamise ak Moulyak yak ki pabula tashakta elo Sifwil bena mise na ba masinge akelemila fno dagit Jesus Moulyak sila ngel Moulyak te mol nanim senge na kung kandi somna ke mas lang ke romal gos faslu na accept ke malutut singe ta kana si kom in fungyang na ke Moulyak si lamlem nge kalyak si mabisela inakelemila ashmet loke takana si kumgadina take ko si mo kadil sang inak Moulyak lakne la pange masimalos kisin siya kaya takana siya kaya kataya mga soye ko nga kumin lalal fungikin la ash si Filbe Moulyak si masikyak ash pel si mga kumetulay yung tanlem malutut siya takay nakayagom ya kom ke kadin mo lalal fungike pange masima ministry lakom makatufeo pangan fa kalo si makan rela ke Moulyak ki Christ pelang afla kono to siwos matwiagan evinash kasha pelang siwos klamala dangerous ko kung kulo amo when in mga fact na ke main psychology na pangan ito ko fla sibe further expound when psychology pa na kung kulo Roxy na may left lock Ramona exactlon si Frank men Frank factual na ita la masuye ko na Ramona kulo wala casual na uye ko an wala kasha ang amo ka tune kapon program la siya pa ngay silk sumlen Frank kuming kalye ke si Pro ito shock ta mitigi na pero na kayo mitigi Proyan even as may fact safla si ma yung taking gijbin living Frank by Proyo 11 something na fact one mitigi Proyo na alwi na alo ka tayo lagi ba po kulo yok na singkat we gong piki vaccine kulon singkat ke tia tu yin de tikat akes no tikat ke mo lash
pelseine. Leila gotin da kay dilutut in gas batal shukye kollal vungi lashin. Ko Frank digi salvi na ba? Ngarang in fact na yung tigini salvi na pangan. Digi salvi na okay. Pa Sak look digi skema. Kulomalap kung akilana kan. Digi salvi na. Sinan fact sumla tiginis. Okay. Kulomalap. Digi salvi na kulomalap ke kumda kasla we got to you gone. May fact log pa kaslan got mo sa mga na. May gusto nga ito, la ifo ka sumonyak ki pelseine. Ano digi salvi na fact. Gas ko to kay may akesmak. Belsi mo kasines mo ka to kalbe ba sa makat mon kon la. Sa makat mon ko masaye. Or kasi kita ko na sis, inakes magin yeya, nakes magin yeko. Kimagumash kaya hindi. Ma-force ka tin fellow. Ikaw pinangarok at force na katman ko nila. Napangal ko daw ay oil al seton. Inta ko fugul ka din da karok din force na mo katsula ni lalag mo nila. So te plain sen si mga charm good ge with na one say here. Na may gasho lock may proilok na siya back kay ko. Tuna ko. Bataan ako gaston gat. Finne ilya, finne force. Bataan ako gaston gat. Na parang tayo rin yung mo ko yung kasha yung ipsingan. Yung mo ko yung fact lamay na infect ko. Yung naklash, take yung long silash, take yung oil-lash, o yung gaston gat pa highlighted. Pa bold yung kika din mo na non-ko. Actually ko ito. Bakit may facts up na lock? Lumala ko si Waskill of viewers on. May origin bell na si Big Interest ko. Nakunta origin bell na si Felvin Cardia. Big Interest ko. Lumalap tayo siya lagi faklom makakalimi pengen. We viewers lashan. Kaksagin gat ki belsingi katakan ki lusa singe. Ngay akke ko waskewa gainin lam Jesus Christ. Ana ke tingin siya na ilfakim daw ken program lasha. Ke shama dahil ki Jesus Christ. Nga kumin ka in the shingatyak. Digielya maasha. Jadu in bransin gat. Jadu in prailom in Joashik Shuoski and Gusmdawayan. Nanak na Chevlek Pelal from Ilosan. Castlan gat. Matakan na siya shkema and the guy nakayagat. Ipelin Fosha Clash. Kat falok na yun so called Kikasha. Lumalap. Mr. Frank? Thank you, just go good. Lauren Frank, good afternoon, Belarus. Gubin actually Charles Safla ay Proy Kalia. Lauren Frank. Glomalam singat klan lalwikat kadaklen ni Safla. Glomalam singat ke oya nagawa mal okinasis. Tagadin ka in sisinsi ke kaslal inachuk pole. Tagadin ni fashtamit ke ashuk pole lasha will create cause. Napanang paingin mataka finkat matape di ka shamjam gaslan kaat wangin kisin siyak taka na yorosh nakita ka pa insen may sen sepe may kalme pa gaslan kata wangin sumta wangin effect na sin may take napanang kiyash kisin siya mawo si pangakum taga ni lut kene glomalap kik sin siyak matawiyak kipalan pense fashion ni ke ekasine Anchela Pepel singing for Klomalam Siltakin is Albina. Ilo, yes, Ilo. Klomalam Sinilo, Kashpen, singer. Nabalang Tignisa, Lakayakom, Mitlashka, Ilongan, Sang Long Naselos, a ghost Nagawa, Martian Kalakapel singer. Thailand Amalap, Finebay Banga Safla and Jam from Lasha, the Sumnaki Pro, Fine Safla may Fakan, Tamlin Sende. Lauren Frank, good. That's the mate. Katsub na may daksa sila lasha. Ashpa mit matata lashtin lomo pa nang lusi purong open up pray lagalin lomo. Tirsa na siya ulalo. Kataga ni pray kipel singe. Olim God kumlem lash. Kataksa fi sham na kaywa. Kati iskas molom. Kat purong o kikas kolom. E kumakes makinyagat kikas wolan alom. Leila na siktel. Elos na gawa mapurong o laki kastom kika singe. Tangan wo lomin ka nusungin ka kadin ka in molgun. Ese ngan si ma ese na sish ke ka palay
in mkuile ke comfort zone lasha ilya na ke mapain seinge lame fela sikya kin sang fungul kat ke mapain seinge lela kidan tu ka la alfung la kung wika din bela na kayo kulo malap na sum ke alos na kayo ma prukyak pe na naklanin cielos inka in kolat pe kasi siya kin tawyak kitan siya siya makkayikat pe kulo malap na suos kulo malap no sum kelos na kaywa baba medal kat kalana kate iskas tumtari katin sewo wo kipen singe ak fasye ak loisye in sewo lash inka in fashlik pen na selos na kaywa mai fe porong la pe ki kastom como long tarike lela na siskidan mit clan sa parulo ke kalo binga na kayikat kom kay nakat mo sikat bet na si Kenin Jesus mit lang uproy. Amen and amen. Amen and amen. Atlang besentel